Istwa rit la komanse nan yon moman gwo tristes. Li komanse ak yon fan myo te relay Naomi. Naomi te kite la kay li nan Bethlehem ak mari lag de pitit gason yo. Yo te al nan yon pay etranje yo te relay Moab paske pa djen manje nan pwop pay yo. Lavi te difisil, men yo tape se viv. Pitit gason li yo te marye ak de fan Moab. Yun te relay Opa, lot la te relay Rit. Pandan yon titan, sa te samble bagay yo te ka amelyore. Yo tap bati yon novo lavi, yon novo fan mi, bien luen la kayo. Men apre sa, male te frappe fan mi yo non pa yon fwa, men 3 fwa yon deye lot. Premièrement, mari Naomi te mouri. Sa te yon gwo pet pou li. Apre sa, de pitit gason li yo te vin mouri tou. Eske ou ka imagine dole li te santi? Li te rete pou kont li nan yon peyi etranje ak de bel filyo, Opa ak Rit. Ke Naomi te kompletman kraze. Li te santi bonje te vire do bali. Li te deside li te le pou li retunen nan pep li nan Bethlehem. Li pa djen anyen ki rete nan Moab, e l'espril te kraze amba po la pen ak pet li. Avnil te samble vidak noa, san oken Espwa. Le te le pou li ale Naomi te di bel filio pou yo retunen nan pop fan miyo. Li te dio pou yo al jwen yon novo mari epi bati novo lavi yo. Li te bayo yon orevwa epi li te kriye. Opa te kriye tu, epi apre yon ti ezitasyon, li te kote Naomi. Li te bo bel me li, epi li te retunen nan pep li ak dje li yo. Men Rit te refize ale. Sa te yon moman ki tap chanje tout bagay, Rit te fe yon chwa non selman ak pawol li, men ak tout ke li. Li te we dole Naomi epi li te refize ajoute sou li. Li pat vle li te abandone li. Rit te gade Naomi kel plen lan mo ak loyote. Li te di kek nan pi bel pawol nan tout bibla. Li te di pamandem pum kiteo. Kote wal mapale, kote rete maprete. Pep oa pep mwen, e bonje wa bonje mwen. Kote mori, map mori, e sela map antere. Sa te plis pase yon sem pwomès. Se te yon deklarasyon puisan de lanmou san kondisyon ak engagement san fay. Rit tap chwazi kite tout se li te konen de la kay li, fan mi li ak pay li, pou te rete ak sel moun ki te vin fan mi li. Lerit ak Naomi te rive Bethlehem, yo pat jen anyen. Yo te depovev san mari pou pran swen yo. Naomi te anme li te di tout moun pou yo rele li mara, ki vle di anme, paske li te santi senye te aji anme amve li. Men Rit pat kite sityasyon difisil yo bat li. Li pat chita aptan yon mirak tombe sot nan siel la. Oye de sa, li te mete Lafwa lan aksyon. Li te imediatman panse kijan li te kapran swen yo. Li te deside alen an jaden yo pou li ranmase gren kirete, yon pratik ki te pemet pou ede povyo. Sa te yon travay en bak difisil. Desizyon Rit pou travay nan jaden yo te montre karakter inkwayab li. Li pat tuo fye pou l'fe sa ki nesese. Li te vle travay di amba solei choa, tout la junen, jis pou te ka jwen yon ti manje. Sa montre nou ke Lafwa pa pasif. Lafwa mande aksyon. Ou dwe fe pau, epi apre sa fe bonje konfians pou li fe pali. Courage ak determinasyon Rit te yon vwayaj de l'esprit foli. Li pat selman pran swen tet li. Li ta pran responsabilite pou li pran swen Naomi, ki te pi gran e ki te pedi tout Espwa pou yon pi bon avni. Kom bonje tap vle sa, Rit te fini nan yon jaden ki te fe pati yon nom yo te rele Boaz. Boaz te yon nom rich ak respekte nan Bethlehem. Li te tu yon fan mi mari Naomi ki te mouri a. Le Boaz te vini nan jaden, li te imediatman remake Rit. Li te we kijan li tap travay di. Li te mande travay li yo kies li te ye, epi yo te dil se te fan Moab la ki te retunen ak Naomi. Yo te dil kijan li te montre yon loyote inkwayab amve belme li. Boaz te profondman touche pa Istwa fidèlite ak lanmou li. Boaz te ale jwen Rit epi li te pale avel avek ampil gentiyes. Li te dil pou rete nan jaden lepi pou li travay ansan mak sevant filio, kote li tap an sekirite. Li te dil li te deja instui mesye li yo pou yo pa deranje li. Li te men ofrid lo nan krish meshiel yo te rampli. Sa te yon zak gras ak proteksyon inkwayab. Nan kilti saa, yon vev etranje te tre vulnerab. Men Boaz, yon nom bonje, te we valeli. Li te we loyote li ak travay di li, epi li te chwazi montre li fave ak gentiyes le li te plis bezwen li. Rit te kompletman sezi pa gentiyes Boaz te montre li. Li te tombe fas ate epi li te bese tet li ate, li te mande li pou kisa li tap aji konsa avel, yon etranje. Li te sentil telman piti e li pat merite atensyon li yo. Boaz te repon li ak pawol ki dwe te geri yon pati nan kay li. Li te di, li te tande tout sa li te fe pou Naomi. Li te konen li te kite papa li ak man li ak pay li pou te vini viv ak yon pep li pat konen anvan.
Li te wes sacrifice li te fe ak lanmou pi san egois, Boaz te pale yon benediksyon sou li. Li te di, seyak ba rekompans pou sa ou fe. Se pou senye a, bonje Israel la, ki amba zel li ou vin chache refij, rekompanso ampil. Pawel sa yote yon priye ak yon profesi. Boaz te rekonet rit te mete konfians li nan bonje, epi li te priye pou bonje proteje li, epi benil pou sa. Apre sa, li te invitel manje avel ak travay el yo, li te pataje pwop pen ak diven li avel. Li te asire li te gen plis pase ase pou manje e menm plis pou te pote lakay li bay Noemi. Lerit te retunen lakay li aswe sa a, Noemi te choke lel te we kombien gre li te ranmase. Li te mande rit kote li te travay e ki es ki te telman janti avel. Lerit te dil se te nanjaden yon nom yo te rele Boaz, l'esprit Noemi te leve pou premye fwa depi lontan. Li te realize bonje pat bliye yo, apre tout. Li te explike rit ke Boaz te yon fan mi rachete yo. Sa te yon fan mi pwosh ki te jen responsabilite pou proteje fan mi an, pou achete te yo tounen, e men pou marye yon vev pou kontinye non fan mi an. Swiv an konsey saj Naomi, rit te agi avek imilite ak kouraj. Naomi te develope yon plan pou rit te poche Boaz, epi mande li pou li rampli wal li kom fan mi rachete. Sa te yon mouvment fonse, men rit te fe Naomi konfians net. Nan bon moman li te ale jwen Boaz epi li te kouchin an pie li, yon si soumisyon ak yon deman pou proteksyon, li te mandel pou li pou gaye kwen rad li sou li, yon fason sembolik pou li mande li marye, ave le pi rachete li. Boaz te yon lot fwa anko touche pa karakte li te fe louange li pou loyote li non selman anve Naomi, men anve tout li fan mi an. Boaz te promet rit ke li tap fe tout sa li te kapab pou li rachete li. Li te yon nom honorab, e li te swiv lalwa pafetman. Li te alen an pote villa, kote business te fet, epi li te regle zafè ofisyelman. Li te rachete te Naomi epi, avek sa, li te pran rit kom madame li. Marijo pe selman yon Istwa amure. Se te yon zak rasha puisan ki te retabli tout sa Naomi ak rit te pedi. Li te pote lavi tounen nan yon fan mi ki te make pa lanmou ak la pen. Bondye te chanje deyo an dan sa kan meyo an la jwa. Tout suite apre yo te marye, bondye te beni rit ak Boaz ak yon pitit gason. Yo te rele li Obed. Timoun sa te yon sus go la jwa pou tout moun, si tu Naomi. Fan Bethlehem yo te vin jwen li epi yo te di, louange pou Senyea, ki jodi apakite ou san yon fan mi rachete. Se pou vin pi popile nan tout Israel. Li pral renouvle lavi o epi soutni ou nan vieyes o, paske belfio, ki renmen o ekipi bon pou ou pase set pitit gason, te bali nesans. Naomi, ki te santi li vidyon fwa, konye ate kembe pitit li nan brali, ke li plen rekonesans. Istwa rit la anseye no leson puisan ke nou ka aplike nan pop lavi no chak jou. Li montre nou fos enkwayab loyote ak lanmou. Desizyon rit pou li rete ak Naomi, kelke swa jambage yo te difisil, te mete baz pou tout benediksyon ki te swiv yo. Sarap le nou pou nou renmen fan mi nou epi pou nou fidel ak engajman nou yo, men le li difisil. Istwa li se yon exemple klere ke lanmou san egois pa jam pase inapesi pa bonje. Li we chak zak chanties, chak sakrifis ki fet pou yon lot moun. Sa ki pi important, istwa rit la se yon bel imaj pou povwa bonje. Rit, yon etranje ki soti Moab, pat selman akei nan kominote a. Li te vin yon pati kle nan plan bonje. Pitit gason li Obed, te vin papa Jese, epi Jese te papa wa David. Sa vle di rit, fan ki soti Moab ki te chwazi lanmou olye de konfor, se nan li direk fan mi Jezikri. Istwa li montre nou ke kelkeswa kote ou soti, o swa sa ou pedi, le o mete konfianso nan bonje, epi o mache nan lanmou, li ka pran moso kaseo yo epi bati yon bel heritage Espwa. Ma plage li pou